Manipur Lengaki Tourism Department na All Manipur Polo Association Ampaga Punna Sinduna South Africa, Luxembourg, India, IPA India Manipur A amasung India Manipur B na saruk yaba taruk suba Women's International Polo Tournament ngasidagi Chief Minister Nongthambam Birena Imphal gi Mapal Kangjebungda hogdokre. Polo tournament asibu hogdokladuna Chief Minister N Birena haikibada Manipur gi sagol asi lamdam asigi ipa ipu singna lan gi matamda sejinabata natana sanabadasu sejinaki haibasi malem gi leibak miyamna yanaraba wafamni hairaduna Manipur gi sagol asibu ningthina yokhatnaba leingakna thabak lokhati haiki Polo hogdokpadada Youth Affairs and Sports Minister Govindas Kontauzam, Textiles, Commerce and Industry Minister Nimcha Kipgen, Rajya Sabha ki MP Maharaja Laishyam Basana Zauba, Planning and Development Authority ki Chairman L. Rameswar Mitei, Manipur Electronics Development Corporation ki Chairman S. Kunjakesor, Yanglam SC ki MLA Dr. Yumnam Radhesham, Moirang SC ki MLA Thongam Santi, Wangoi SC ki MLA Khuraizam Bloken amasung Oinam SC ki MLA Irengbam Nalini na chingba maruiba miyoi kayana saruk yaki. Chief Minister na makhatana hai Manipur ki sagol yokhatnabagi pandamda Manipur Police Station singda sagol tara pinaba thaurang taure Indiana yumbu oiduna Manipur da pangthokadawriba G20 ki mifam asida lambi lamjauda sagol sing thadokpiganu sagol sing ki leifam lamphelda lam acres kunthrarom pak chauna leire masida sagol sing thamnaba khudongchaba piri pangaidasu sagol sing sajik chanaba mafam semduna thamle hairaduna mafam maduda sagol sing thadokpiyu haiki Sagol ilani sagol doga dan sagol sali sagol doga takkan maka but sagol this one in the country that we both of us ada itu sagol ko sisa nahi hai ke dia wa kalo itu di what bukan kata juga pai ku sunu ni lekena ning sing ba hoyi wa kalo itu lekena si respect ko boleh oni si yokhat na ba oni hidana ba jangtai koi Manipur police ta oni ki koi Tim Thangre, Loina, Manipur ki lady battalion sing, armed battalion sing at least support tara braka. Hazara moi Lucian bi sabi dra yoki dra thamdra bi. Ko sing dre, adu loina na pangai da tauba patham mama. Kuni support ki ba ki cha na ba party ru tha na bi dra ki party ki bakha da yam chaure acre tara bari mama area mai pe thadra ri na pi ka tha na leile. Lamphel part 30 acres. Kuni policy ki thalokom siamaga leile. Al leile mayanda apil tong nasi kasi support sanabi riba yobi riba itlina mayanda su. Yaringai yumda karida papam silakparina thamam papam leikala su. Koi lamphel gida na kagana pangai gida leile mapam sida sabol sinji thamiraga Korok karida lampi dalam jauh, kalau pilih bayi masih datang suruh masih belum sampai seluruh apun terjadi. United Naga Council UNC gi meeting makhada State Level Organizing Committee na sinduna Naga singi maru marang hunbagi kumhayama oiriba luingai ni 2023 ngasi Chandel District ki Kapam Village da pangthokre Chandel Naga People's Organization CNPO na yumbu oiduna One Culture One Destiny haba theme da pangthokiba festival aduda Water Resources Minister Awangbo Nyumaina Chief Guest Veterinary and Animal Husbandry and Transport Minister Kasim Basumna akhanaba meeting amasung Chandel SC ki MLA SS Olisna Chief Host oiki loinana Outer Manipur Parliamentary Constituency ki MP Dr. Lorho S. Foze Hill Areas Committee ki Chairman Dinganglung Gangmai Retired IAS Mao SC ki MLA Losi Dikho Tadubi SC ki MLA N. Kaisi Fungyar SC ki MLA Laishio Kaising Tamenglong SC ki MLA Jang Hemlung Panmai Ukrul SC ki MLA Ram Muiba Retired IAS amasung Karong SC ki MLA J. Kumo Sana Special Guest sing oina saruk yaki United Naga Council UNC gi President NG Lorhona Firal Chingkhatuna amadi athoiba meeting oikiba Water Resources Minister Awangbo Nyumaina Festival asigi Monument Maikum hangdoktuna hangdokkiba festival aduda tongan ba Naga tribe singi natki oiba jagoi isai kayasu utki loinana Kapam Village gi Chief na tongan ba Naga tribe kungi luchingba singda anoba chahi gi maru marang khudol tamki
थौरम अदुदा यूनाइटेड नागा काउंसिल, नागा वुमेन्स यूनियन, ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन की लुचिंगबसिंग, रिलीजियस लीडरसिंग, मणिपुर की तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदगी लाकपा सकनाइरबा लुचिंगबा कयासु सरुक याखी। अथोइबा मिथुंगी वारोल पीरदुना वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर अवांगबोक न्यूमाइना हाइखिबदा क्रिश्चियन लाइनिंग चट्रिंगैदगी हौना नागागी इपा इपुसिंगना चहीगी मरु मरांग हुनबा हौद्रिंगैदा ताइबंग मपुदा थौनिबगी थौरम असि पांगथोक्तुना लाखिबनी। इपा इपुसिंगी फजख्रबा कल्चर असिबु एखोइना निंगसिंगसी फजरबा एखोइगी कल्चर मयाम असी अयाम्बना काउथोखरे मतम अमदा अहल लमनसिंगबु मचा मसुसिंगना अमदी अहल लमनसिंगना मचा मसुसिंगबु फजना इकाई खुमनरंबागी चटनबीसिंग अदो ngasiदी पुमनमक मांगख्रे हाइरी। One culture, one identity habagi theme makhada mayam ngasigi nungairaba program sumaina pangthokduna leibugom akoi ipa ipu sigi culture fajaba mayam sisu ningsing si hanai hainingi akoi gi fajaraba culture mayam si ayamba akoi kauthokre muruwaina halaman singi matamda halaman go kamaina machamasu singna ikai kumba respect piba adugumba fajara cultural mayam se hojikti mang da mangkre aku gi matamda chanaram bo payam fajara mayam lei ngasi akoi gi lining ayambana Christian oizerbusu lining ga religion gi practice ga mari leina daba adumo fajaba culture mayam akoi gi naga gi culture si yamna respect piba adum culture miyam si akoi hojik kan gi chokhat pa adugumba larik laisu feel khudi makta koi best oina daba hon na ba loina na akoi gi fajar ba culture su autok loi si have say Ministry of Home Affairs की Internal Security Advisor साधुना थबक हापीगनी हाइना मियामदगी लाना सेल खोमगटपा नुपा अमा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिसना फागतख्रे। इम्फाल वेस्ट पुलिसना थादोरकपा चेरोल अमगी मतुंग इना नहा कयाबु थबक हापीगनी हाइदुना नमथाकी ऑफिस अमा लांगोल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स दा हांगदोक्तुना यामलबा सेल खोमगटलंबा मियोय असि इम्फाल वेस्ट की एसपी KHS सिवाकांतगी मिदेंग मखादा लमफेल पुलिस की ओसी खोगेनरोना लुचिंगबा पुलिस टीम अमना ngarang numidang pung 8 lom tabada फागटपा ngambani hairi फारबा मियोय अदुदी पिसुमथोंग निंगोम लेरक मचिंदगी हौजिकना पोरमपा थवान थाबा लेकाइदा लेबा चिंगांगबम मनोरंजन खुमन चाही 63 अपोकपा CH ब्रजकेशोर कवे हाइरी पुलिस की पावसिना मखाताना हाई फागटलबा मियोय असिना महाग इंटरनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर हाइना लाना मसक ताकचदुना ऑफिस हांगदोकलगा कुमजा 2013 की अक्टोबर 18 दगी कुमजा 2013 फाउबगी मनुंगदा थबक हापीगनी हाइदुना मियोय अमममदगी लुपा लाख अमगा 50,000 लाख 2 लौदुना पुन्ना क्रोर अमगा लाख 9 लोम खोमगटलगा लोतुना लेरखिबा मियोयनी हाइरी मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना लुचिंगबा लेंगाक असिना सेंजा थुंजा तौबा लेंगाकी ऑफिशियल सिंग फागतुना लाखपगी मनुंग चन्ना नेशनल हाईवे 102 की लंबी पाक्थोकपगा मरी लेनबा थबकसिंगदा सेल हुरालंबा ASO अमा यावना मियोय अनि थौबाल पुलिस ता फागतख्रे फारबसिंग अदुदी हैरोक पार्ट 1 हैतुपोकपीदगी मोयरांगथेम निंगथेमबी चाही 34 अपोकपा M मनी अमदी थौबाल अचौबा कैथेल मखादगी इरोम तोंबा चाही 34 अपोकपा लेखिद्रबा चंद्रहस कवी हाइरी प्रेसना फंगबा पाउदा मखोइना नेशनल हाईवे 102 पाक्थोकपगा मरी लेनना पतालेन सिंगी डॉक्यूमेंट सिंग अरानबा मोंगदा सेमदोक सादोक्तुना गवर्नमेंट की फंड लाना सिजिनरंबगी मरालदा फाबनी थौबाल पुलिसना हिरम असिगी मतांगदा केस अमा लौखतख्रे हाइरी National Highway Expansion तौबसिस्ता अखोगी फिल्गी पोजीशन सुजो सोतना पता द सिमदन साजिलगा कंपेंसेशन लौथोंबा मदुदा चेनबा मियोनी फागले लंगी मपू ओइरगा अदुगा ऑफिशियल सिना पता सि सिमदन साजिलगा अखोगी compensation की लुपा लाख 13 in 2 installment da moy longtho me aduna aina hining ibidi kogi land owner singna
मसागी लम नतना पता साजनबा अदुगा ऑफिशियल सिंगना कोई सेमदोक सेमजिन तौरगा कंपेंसेशन लौनबा होनबा मसिंग थबक से तौबिगनु मरम रेकॉर्ड मैम लोई सेमदोक सेमजिन साजलगा कंपेंसेशन लौरमबसे मसिंग मथता कोई नौजि केस अम रजिस्टर तौरगा आयन गी ओइबा चपचावा रेगुलेशन लौखटकनी हमसिंग मसिंग तमे इम्फाल एयरपोर्ट तगी दिल्ली की राना मार्केट मुनिरका कोरियर सर्विस ता ड्रग थाना होटनरंबी नुपी अमा इम्फाल एयरपोर्ट की इंडिगो कार्गो सर्विस की सिक्योरिटी टीम अमना फारे फारबा पैकेट कुनगी कंसाइनमेंट अदुदा WY टेबलेट लिसिंग मरी यावरम की हाइरी फारबा नुपी अदुगी ममिंग न्यानमिन थांग मपुरैबा पाउखानदौ कवि महाक चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट की तांगनुआमदगिनी हाइरी पाव असिना हाई महाकु डिटेन तौदुना थमलगा सिंगजमै PS ना इम्फाल एयरपोर्ट तगी फागलबा मतुंग केस लौखतुना थिगटपा हौख्रे हाइरी नाकल अमरोमदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना बोलेरो जीप अंगौबा रजिस्ट्रेशन नंबर ASO 9D 0376 दा सोप केस निफुमाथोइदा हाप्तुना पुरकपा ब्राउन शुगर ग्राम चामरी मरिफु मरीगा कोनना मियोय अनि वांगजिंग की उनिंगखोंग ब्रिज तगी फागतख्रे हाइरी फारबा मियोय अनि अदुदी लिलोंग संब्रुखोंग मनिंगदगी मककमयुम हफाजुद्दीन चाही कुंतरेट अपोकपा MD रियाज अमसुंग लिलोंग संब्रुखोंग अवांगदगी MD वासिम अक्रम एलाइस बोयनाव चाही कुनिथोय अपोकपा MD अब्दुल रशीद कवि हाइरी फारबा पोटलंग कोनना मियोय अनिमक खोंजोम पुलिस ता सिनख्रे हाइरी कुइद्रिंगाई की मतमदा मणिपुर सरकार की डिपार्टमेंट सिंगना मखोय मखोय की ओइबा सुमांग लीला नत्रगा ड्रामा पुथोक्तुना अथोय एहेन तानबगी चटनबी अमा सिनबिरमी मदुना कला तौजरिबा आर्टिस्ट सिंगदा खरा मखै ओइरबसु कानबा पिबिरमी मसिना आर्टिस्ट कया सेमगतपदा चाउना मतेंग ओइ हाइना सकनाइरबा अइबा मोइरांगथेम इनाउना फोंदोखरे वाफम मसी हंदकता ओडिशा की कटकता पांगथोखिबा ग्लोबल थिएटर फेस्टिवल 2023 की कल्चरल ट्रुप कया की चांगदमनबदा अहुमसुबा मफम मम कलकपता नतना मना कया मरुम लौरखरबा कल्चरल स्टार एकेडमी उरिपोक की आर्टिस्ट सिंगबु ओकपगी थौरमदा अथोइबा मिथुंगी वारोल पिरदुना मोइरांगथेम इनाउना हाइखिबनी उरिपोक हुइद्रोम लेकाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबा थौरम अदुदा मोइरांगथेम इनाउना मखाताना हाई ngасidi कला तौजरंबा कया नोंमा नोंमगी हिंगननबगी लानफमदा कलाबु पामजना सिनफम असिदगी लापथोकनखिबसु यावदब नते मदिंग लेबा चाउखटपा खुनाई हाइबसिगा इरोइनना लमदम अमबु सक्ताकपदा कला हाइबसिमदी अदुमक थादोकनबा इयामक यादे हाइरदुना कल्चर चौखटहनगे कलाबु थवाई हापीगे हाइरबदी कला तौजरिबी आर्टिस्ट सिंगबु मरोमदोम हिंजब ngamjanaba थौसेलमा सरकारना सिनबीबा तंगाई फदे हाइखी ngasi gi thauram aduda sumang lela gi saknairaba artist sorokhaibam robindro rupmahal theater gi director KSS Tomorendro amasung artist kayana saruk yaki थौरम की सरुक अमा ओइना अथोइबा मिथुंग सिंगना कल्चरल स्टार एकेडमी उरिपोक की मना फंगलखरबा तोंगान तोंगानबा आर्टिस्ट सिंगदा मोमेंटो सिनादुना पुकनिंग थौगटपदा मपुंग ओइबा थौरम ओइखी उड़ीसा की कटकता पांगथोकिबा 15 सुबा नेशनल ग्लोबल थिएटर फेस्टिवल अदुदा कल्चरल स्टार एकेडमी उरिपोक की प्ले उचेक लांगमैदोंगना अहुम सुबा अमदी कल्चरल ट्रुप असिगी जगोय कांगलुपनसु चांगदमनबदा अदुदा अहुम सुबा तारखिबनी I'm
Hauzik sembagi thabak ayamba loisilaklaba Trans International Highway Imphal More lambigi lelongdagi wangjing faubada chathariba thabak asi mapung phana fazana semba loidringaida lambi asibu sembagi achoba daita lauriba National Highway Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL gi maikaidigi Ministry da Provisional Completion Report ama thagatuna thabak suba leplabra haibagi jingnaba leire haina lamdamasumgi khunja singna media da fongdorakli Hiramasi matangda Kiam Sifaidagi Nongtombam Romesh Koba Mioi Amana Paumi Singda Fongdorakpada Hauzik Semliba Trans International Highway Asigi Tongan Ba Mafam Singda Haibadi Lilong Waithau Kiam Babu Bazar Thobal Bazar Khangabuk Bazar Wangjing Bazar gi area da road divider gi opening mafam chana thambidaba miyam ga yanakhiba wafam kaya thabakta onthokpidaba mi yamna tinba bazar area da flyover bridge sagani hairaga sadaba lambi gi nak yata semliba drain sing mapung phana loishindaba PHED gi makhada public singda ising pinaba tingliba pipe sing highway gi manungda fumjin khiba adu lokthokpidaba lambi cross tawraga sagadaba permanent RCC culvert sabagi muhutta temporary gi ring culvert hapchilaga permanent onthokpa asigumba mawong madal tadaba kaya asi leina amadi khangna thabak suba lepagi thong ama chatharakliba asi leinga ka mari leinaba higher authority na meeting changbiu hairi